laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد رب العالمين حمدا ثم الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بس بيجي بتدرب من الدنيا ونقصدي كتولي كإمسيون من قالوا السومين هذه هندي دي وندل كرمك من تدرب أستاذ محمد سالو ليج على إن شاء الله جنة ميكروم بيوتين أدنى إنه آية القرآن وبتسكوي إن شاء الله بسنة معكم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ومرحبا بكم. haray alquran on ayaji ɗen fof muɗum hino ko waajo kono hino mapini lan aya goto kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti ɗon e suratul anbiya wa nada'u almawazina alqista li yawmi alqiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. on ɗon aya himo mawni e ɓernde an tuma o mi miijitoto par ce que ala neɗɗo mo faggitota ko bakkatu, ala neɗɗo mo toñata. donc si tawi woni o tigi o tooñi hara ko ñalande dargal ɗum ɗon iwtoyte ka moƴƴi makko, si tawi mo mari hara o marsinali, si tawi no woni o moƴƴinali golle makko tata hara hankadi ko dolle goɗɗo go fawe o dolle makko hara o bonirama. ari janguɓe men goto inneteɗo Sufyan ibnu Saïd al-Thawri ñande go o miijiti o calculi ha tawi heeɓi duuɓi 60 o calculi hitande be ko 350 o ñalande ko fanɗi o woni e muɗum. o inni wondema ɗum ɗo si hawtinirama ha timmi duuɓi 60 hara ñande o ñande ko bakkatu goto tun o waɗi. o inni haray mo mari dongal teddungal yeeso Allah. min e an e ono wonɓe filmude ɓen ɗo ko bakkatuji jillu wonɗen fawtade ñalande be ñande weeti o woni a ndaara e sonnaje goɗɗo, woni a janfoto goɗɗo, woni a kuuloto goɗɗo, woni a aybinay goɗɗo, woni a wowlay goɗɗo e ɓaawo makko, woni a wujjay goɗɗo. berko ɗuuɗi kon fof muɗum e jikkuji bonɗi ɗin ɗi tata banadama no wondi e muɗum. si ɗum ɗo hawtodirama kono tawiroyta Allah ñalande dargal. Allah newinani e lewru sumaye ari shahrul maghfira, eɗen tori subhanahu wa ta'ala on kala e meɗen mo tawata ino jogui bone himo waɗi ɓayle hiɗen jogui. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makata si wona gonga, ko ɓe maki ɗo banadama fof ko bonnu ɗum. mo kala e meɗen yo tuubo rutto e Allah e bonnereji ɗi waɗuɗen ɗin. en tori subhanahu wa ta'ala o yo yaafo en. eɗen jogui ganduɓe meɗen buyi e salafu salih. goɗɗo on e maɓɓe o inni wo laatinoke salafu salih ɓe torotono Allah lebbi 6 yo tawnuɓe suumaye. si suumaye feƴƴi ɓe toro Allah lebbi 6 yo jaɓanɓe suumaye. enen noon ko mapare habborɗen suumaye harale ko moƴƴere wonane e lewru suumaye. Allah dalika alqur'ana e suratu dukhan inna anzalnahu fi laylatin mubaraka fiha yufraqu kullu amrin hakim. donc hara Allah inni wonnema ndu lewru suumaye ma nde alqur'anare o tippininde e nder lewru hebbinandu barki. ko honno tata ndu lewru hebbinandu barki wonata ko lewru tampinirnu yimɓe heege. médecin ɓe ɓen holli en hande nawnaje buy siɗa faalade warude hara ko an tigui walata cellule ji ɗin ka ɓandu maɗa ko wota ñaamu minimum wano 12 heures ko diɗina hanka holli en wondema joguito heege ma nge muññoɗa e puis kadi huntora wano ndiyam ma wano ɓira ma wano tamaro ko Allah andi ɗum ɗon no wawa remplace natugol tinnaka nder ɓandu fiyo o tigui hettu afiya ko dinal islam. haray eɗen tori subhanahu wa ta'ala on yo tawno e lewru suumaye o okkora en baraji lewru suumaye. mawɓe men fatiɓe ɓen fof muɗum yo Allah on yafano en ɓe e nawnuɓe ɓen fof muɗum yo Allah ndikkinɓe. enen wuurɓe selliɓe yo Allah ɓeydan en cellal o okkora en aljanna ɗaɓɓa ɗon. haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ay en daro ka ɗiɗo hagilabaji ɗo de wa aleykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. jomi an ko yajuɗo yurmede
hawrindi men e suumayen joomi an ko yaajuɗo yurmede hawrindi men e suumaye barkinandu suumaye La wal kisal, wala wal pe wal ebal